emebunu no ese say akoda no so matime yi kawa na finsa omayi ese akawa ni ura no na ope abofra no boy no ope no eno ese small boys mo mbe tata be hwe abrante no ho be gine kawa ne kawa no mo twafan obegine kawa so no so ni be okoje kawa ni free je say ne be fa na so no na de achiwade akra kawa ne say bebi okoje free ndo mu ma ne mra say fan kansu na mo hu se kawa na kansu enti wo ne ye bu se free nti ono so sisi a ne ho yera na pa nti ope boy no ntumi kwa mpie cause opie na chairman boys yi eche no a edwa no a asemo ato no any ade na critical na won say omma police for mrem na critical na we sunsum asem wo do ko be say eno of ye sunsum mu de yes but so be tini ba bi no asoma se e meche ne mra no. In fact, so my mobile want a right to live freely. Okay, to say obi ni obi ekun abisa sa na no na sembe ni si. Eti sunsun mu de ka wane de wo de enyi nto nchen na emom. Da mafu mu mpa sije woni hu kwan so osoma me mase emeche me. That is the aspect am pese ye hwe. Ye mfa ne se mafu mu. Mafu mu mpa. Woni hu kwan sa no cho bagina uduo na wo megina love joy no hu traffic cha. No me am me sekam. Enti kwa me na mse be fa so me fa so aka me kawa no. So mani emejo kawa nkase ye meche me. Na meche me mra sese. Okay. O kawa na wo me ho. Se ne me ebitu ebi ana me de ka. Kawa no wen. Wo se. Kawa no wen. Bebu sam se we na me fie fo mva ma. Se me de o ka. Wo si entina emra wo ma mu wo se bi ye fa se sije wo de me ka. Me ntibi nkotua Ghanaian Times for ka se sije de me ka ntibi publish so a criminal. Until se Ghana Police Service ebe publish wontumi mfa upe ema memo mo betikati me do am nse kan because me de ka gisa wo de ko police na police for no kro mo de arrest warrant except say bia wo preview stop on bia mo de minimum force e ba be wie kawa no so etiano no ba chimi wia na so e be wie kawa no so na beda no sunsun asem eti ho na yakoka ne sunsun mu ba so omnya be chime de eti wuti bi mpani nsem wai eti se be na mana metete abemo ano ntimi mpi eti se bo no so ne ka wa ira no ohun sa ira academ ne ka wa ira dada no ohun sa ira nyesa ho ba nsem wa ye twam no obete ya no onim se ne ka wa ira wakwaje ka wa hian ka wa na de achi wuhui enti wan hwe ka wa no metun so no anso de suma fidie dia imagine because obedi no yi kawa no to ho ni wura fi kawa ehia wo sei kawo ya on fanto de shekotokom udi di bia we yi wa de ahye yi to ho adwa na abusiafo nso ma hwere mo ma wa pam ye mo ya ko sanso be wo ba anapay nondu awufu som no be ko so enra kra na nana mo she on se Ghanaian Times abo ho amane wo se apam chiefs perform ritual ahead of barrier of 14 teenagers today. Eti Ghanaian Times abo ho so o ma frase ne ahomache no na nana no mo esase ya ye nyankoma de ne ade ade pata nana no sabe ya kwemu beda we ye ne ada no mo ye no ti no humfonyi we na mo ye o mo ye ya no ye yi na efre egu nsane ade a nana no so ya ade nse dura mamre ne amane esi o mo famu de wo so mo ye ma abosom ne nana no mpanimfo ekomato mo ye o ma ye o ma famu de onsa asem na e ba we ka se mfa ho ebi asem bia no wemfo obi ho enya beto aboboa no a make say na bi kura na wo exam so tworo se wo so ja na begu nsa David you get it so ba na be ya sembia fo bi ho ti ya sem kura yi ko na hu o ma tia wo bi enka say ne no bi nti obi ba na ba kakra be fa ho ye be sere nkwada ne nso o mu nti o ma me mo ase ene na aye kofi wo kine betimi aye kwabena about an yo de na form so be wo ba pa in fact ye mu de kura 3 years ne kura ne sabi wo teto na ye ma hyew na imagine about town tifi make us wo de abenkwa igu fufuo so na buebu wada ya nsu afa oba na sabi ka aba oba ahomete obi ampene sa ba be stress ono aso no wagie nyame so woyi bibia afi no de bi papa bi hye ho ama ti nyame hu omobo na wonwodwe wo mo ekra adwa Ghanaian Times aba amane se de amama ne amane yekoso na nkwada yi mpanimfa po mo kra bre kra no emu nchemu wo Ghanaian Times do bokrata no emu ekwata fezo tu edunkron ehona mbia na mbekenkan yi a nkomo be frase was 19-year-old kills neighbor
kwatafa to so miensa aposifo nsa aka Francis Eson or 19 years na aposifo susu say wawo any neighbor wodi de tufie Manola to Simpson se kan ewa afie kuma car washing bay takrade awo ne se kan ama na afrim o eti Western Region Police PRO Deputy Superintendent of Police DSP Olivia Irabana Diku na den sami tu dwa so makofa ba me wanya mfinhia edunkron yi 19 years ni picture da ha be picture na ene ne rasta na real 5 de bia wayi ha ne nyina ena kakra bi wosoro nti ayo ade ne bia police fa afa no ene friend kafefe washing bay no mu nyina ye adwuma abufu aba wa won ne yonko sekan okuno kwara ebu nsem Ghanaian Times obokwata no ede aba ana afei so no Chief Justice ani yeboa wone ogina ha wone woni manyamfo Godfrey Dame wo ha sei on say CJ anya wasem na meka CJ meka Chief Justice okay akomni nchiremu enya udi enya udi na mebo eti Chief Justice ani yeboa di mfonyi da ha sei wone woni manyamfo Godfrey Dame mfonyi wa na woni manyamfo Godfrey Dame de nsem atudwa wo kyerese wa mu aba aban mu a ya no mu fu se bi mpredua so mbenyi omo ho na mbeke kande ama aboso ne ade no betina ni ahwepa sanse ye de mo ba se mo mebo mo man ni nyina ye nkasa mo bo man no ti so adwen ye so no na bere so na se bi ubenya ho ane mo ani na ho pa daily graphic do obakrata no so the big one at the say or state prosecutions prioritize economic crimes attorney general the manyamfo Godfrey Dame na yakasei said no work say hey wa winnim na ba betra ba mu sese bi mpredua sa ba yedo pe abebokro no wa ba mu no ene mo de kra no bebu asem no kane emu nsem e wo hodom katafato so dunsia was investigating appropriate textbooks on sank books bia ba bonti ho nsem ama yenu ama wo fra mantam mu ani abre papa se e de nsem bi hyem kwada ne trim da chi bi ombenyini na ase sebi obi free fra mantam mu a omudi omusu no omobani nso ante saa enti odmanyamfo kugye ta black akra ne hyase de kodan bra se bedwan se yemfrɛ so afo no hwɛ ngumasi ho nsɛ eno na pa menene kasae yeah no me chechem de enti asa nsɛm no apie wo textbooks a wase nkora but also one issue honorable Ablakwa Rezi mpese ye hwɛ ne yi ene the fact say books no as we speak it's on the market ebi wo monokra ka say osoma ni pie okay eno koto obi bre no nto copy na so na metete say so mo se emma adwum because me kai say na metete so mo se ye sample even according to apology bedum cancer e de buy na say review copies am de come anaka exactly so mo review na bibi wo ma yenyi free mo ansa na ya but as to how they found their, yes is a mystery 80 from Antemfo buofu say no na me ka say dem agbana e bobo mabunu bia no Ministry of Education ene mpadifo kodi nkomo kama eti emu nchemu so ho na UCC fo say Nyankopon ya adom anase emfanse bia wakoda na duafia eno nche say abrabo na wie ya no distance learning January mu na wo mo kobi ebi wo prisons ahodo na wo mo yi di mpadifo miensa say wo mo nya facilitators omuso demu omuso danadua fie ho onsi onkofo bi wonu asebi omodwuma no mo yansa no mo kodadua bibi nti omo kopie mu ho no oh your politicians your lawyers your doctors your you know mo ho na Dr. Ali Gabas opanyini se no ye doctor Ali Gabas Ali Gabas ya na sembai yes say wono na say omo yiri say wanya facilitator sure UCC for course no mo ye no prison ho no Nisawam prison. And they say omo bobo adusuafo wo mo ma ye ready so be so musua de to omo adusua so no omo ye diploma courses prison. And in fact I want to commend your education system baby dream because sabi obi kwedi 10 years for prisoner na bi onim de bi obetimi atoa so a eno nche se wo se ma ne boss sam fie do ba na se adusua no kra afono no eti uda ho no mo na kakra na omo de wo fe ma chan fie miensa na wo so nya diploma enti munsam no aye daily graphic do bokrata no e de aba we makama mani age papa mani age pa daily gado bokrata e wo ha sei na santimante ma hinkro kumase se mo de mo sora mo se nkran kra no nsuo yirifa kumase fo nso wo mo anya kakra
Katafaya etosu ensia na no kwasi de nsuo tigui pa ewoye ekumase na nsuo tigui ma se be etobru be 20 minutes na nsuo ni towie baabi ati se kejeti aba stamina eni dwom ho no mo no wai se o mo so mo be ye no ho wayiri ayiri asafo market ayiri eja hodu a chese krofo betima kodi dwa ho no de chese ayiri papa na delegate for say omotina so no mo hu se drainage system ya kwan no a we wose etwetwa ntokuro bitutu baabi na nsu afa ho no ense de ni dwa hodu ni mu gate se wo ho no mini susa eti se nsuo tosa no a na se abata ho na ka no tu a eno se ebo nsuo saa nti kuma se nso baabi ayiri finano kwasi ada afa dem se eye na speaker emfonyi da ho no manyamfo Urban Sumana Kingsford Backben ni fonyi ada ha sei eno wakasa no wotre se wono no we speaker of parliament ba se beduma chia mehene onsomo man Ghana onsomo manyokuo eno onsomo manyokuo B etimu amotuwa se na amanyokuo A speaker amanyokuo B speaker no munya eka na wotia na ne homete wonya amanyokuo B speaker woye masebedwuma chia mehene wosomo man Ghana edutua na dia oboduku se na ye speaker no na ye speaker no se munya eka na woye obi speaker woye Ghana say I belong to no one Backben backs at NDC. Yes, NDC for na yemusa na ye speaker, ye choose ye speaker, choose or say nyemu speaker. Or ye speaker of parliament. Enjoy me for abamba benso a dia wade aba enono. Chile ye sports, intimanti ane ba ombedi munkomo. Na fe ye be a society a day body hono ebefa. The Daily Statesman, the Obakwata Ewaha, but when you're for Babin Pony, that's what I was say. I'm speaker for Ghana, not NDC. Okay, you can actually mudada. The big one was more goodies for industries in 2021. Ghana Mampany is excellence. The another danko for the Nymponi at the Hase. And almost say, was what the near Megua COVID-19 by now affect ye. If you're minding in Ukrano, I'll try to pick a cry. And so said it was sitting near Megua Quemu Pan, and it's a dear. A 2 year or Monday Kakra to sui. Once at 2 and so he 20 de anaye te 2 de kwaya kase a na manfo ye maso mo te 2 de o de be say ye moderate and te 2 we ni moderate at 2 yate o say ana bo mo dia to o say me say yate a enti no wo se sa 2 ahodo na wo mo dia ba moderate at 2 no emu obi aye mo nhye no sansa yo mani mpagya ne nkankro ntia na mbagye ne kakra saa no mo de yo mani yo no mana ya kono na ya fene mutena aye de na ya kono eti Ghana mampanyine de eno no doctor ya was said chums wafo ya wono no hwe ngumahia ho nsem so ni mfonyi eda eye the Daily Statesman de obokrata ne fa ye eye miensa no o se on set textbooks hu nsem ya ne ye kan yi ano ena emu nsem ewa ha sei na panyini kasa no wache se nkrofo bi se na ye anti ewa book ene ade na mu nchire book rata akra babonte na wo mo de sa book no o se the book with the inscription Golden English is said to be based on the new NACA na say National Council for Curriculum and Assessment Syllabus na say no yade asempanyfo ya agi atomu an sase ye de be kira ade eti mu nchire mu aba se de enuanom anwonafo bi ni agbefo ni abre ewa sansem no no the Daily Statesman de obokrata no abo emu amane CJ. Okay.